na chibie mebraso see the Ghana today eba ye bedi Ghana ho nkomo nsema edi him na edi ade ncheche de nyina beba odofo bi di ne birthday when see opportunity ma say we de beba ye Facebook page ne ye SOMPA 106.5 FM akra wo like page no no ahente e brebi e beba bia na woni yakonakra na papers abadwa so trending stories ne nyina e babu ne nyina so amamo na bibia akoso kama endpoint homeopathy clinic e boye chidom kasa natural mineral water ensuo no nso so e ka ho na bia edimo kantamanto nyame ya adoma brepam ye bedi ho nkomo ye bebo papers ne so yi a amama hu de mo behwe animu efia debra SOMPA ya ye adwuma ya ye ground work ankasa ye de ye ba fom a ya ye adwuma ma utimu se ye se gate man kura wote ye nka gate man kura timi kasa menim SOMPA gate man kura ye hu no ye ne den rough o mo se he wo de mo ba ba bia je se obi na mesiaze ye ba ne pabro so cleaners nyina market ni cleaners nyina ye no mo nyina ko partnership anya sem ketwa eti emba wo se ye medu ho no he o mo se kan ayi for ba so paro ma pra ho nyina e twan ye efi se ye ye o mu yi ye de dru market ye nya o mo a o mu deal was rule ye de form pa na ye adwuma eti kantamanto e be ye de time eba me schedule no so eboye chidom hagia special local food aduane papa yam vita aye promasido e de abadwa so no so boa na unya bia na chese uba no obedidi ye Pepsodent charcoal ene Pepsodent herbal toothpaste enche ye bebubu ni nyina so de amam nemom me nkwana me koma me adult children no akwaba abelafo me mom akwaba